Rivoke tahumurira hidari y'umuhezo wa mukuru w'ishomero ninga mwete deputy head teacher kana jangwe myaka 37 yaherezo mu bushomesa ibiretanguhi tukabara covid twagira bamwe abandi bakagenda twasigara na accident na rugo cyoka bekati kusobora kulima emukoneka se extra nako echo chimbamirize kusima Ruhanga ntaineho kugarukira ndi mukama na cyangoza kandi nyine bintyakora ebyantegekire ntugonzo kutukwa twine songa zaidi tukwenda kora byanke byenyegeza nisobora kwemera harubaju na yemera na bagambira hagokuba chihasinito. Reverend Father Daniel Makamoti nagirangu omuntu yakoresa giconje cya muhirwe nabamuherire nicyo bagasira nko kwabashomesa barukushomesa beje nabo bakaba abantu bamani iwe nanye nchongambire ngo Ruhanga kutebisembe bitarukusa. You have your different talent, I have my different talent. Talent yawe Ruhanga yakuye no gikoze sota. How are you using it? Ogikarire dogamba ngo talent ye nungine bayitule kangikara habo kuba ogwa yagimpaire musayija muzibu obwiro buheka ndihimbe kisembo cye cyampaire koleki kimugarura ubwo ukakora government ukagaruka ukahumura kurungi nicyo kintu ecyo kutekwa kusimira Ruhanga muno nabwekyo ningoza kusima no kutabarucha kandi omwibara alyakegerwa district local government ningonzo ikirize ebaruha yo kusima yo butongole yahandikirwe DEO hamna chief administrative officer ne kusima abo bwiro obukolire chegerwa kandi kumanyira obolya ne migisende tomanya baitu ninterera basomese nywena akikire kababere cyo kurorraho leka kiki abasomesa ngo kumara ya humura kurungi mumwekwate abahabule nenyo murade muhumure kurungi kakiki ogwo bwahatabe nashomesa ishomero ya Kibera Primary School mutawona kanso ya Kyegegwa omugandi abakaza bari mu bushwere bashabwa kugumisiriza abashija babo babane benda kugira ubushwere burungi ebine bindi bigambiro hakanisa ya Kagaro mu Western Kore omuservice yo kwakira abacara bekanisa ya St Stephen's Kabuba omusenturu ku Kagari ahabwo mukago ezirikeka yawe negumaho iwo mushija wawe nyabura kari jota mubinga mubuda budo musye hihi nyenda kugambira ngo kwa heru no manyaba Esther abarya hankungu hari ya barizire ngofe utakazunzire bayo batahi bar hari yankungu barizire ngofe oyije bashwego no kutaha no rufunarwa ro rufitakuta babacu batayire kaniseji basima habwe nkwatanisa nunjereho kagonkeje twine itwe abakaba Church of Uganda na Kagari Church of Uganda nitwegamu entunguka y'amakagitu okuchemere kutwaza ekindi nitwegamu enkorakorana y'amakanisa okutwata yano mu kanisa tukareba okuba kutwaza mu makanisa n'entunguka y'amakanisa gebere abashija nimba habara kugira ngo abacara nkaba babeta mubakurate murebe mikago yabo kugira ngo nyense mukazi kwiyako banayishanka kunuya udatekateka ngo yanazo mbindi bintu abe yanazo mikago mirungi ogirebe ni wobundo kagikunda nyense yobora ciyaho honda nobwo mumaka okuguma twera rikirire na munonga abacara abaza nko mukoro ngiki ahanjiri yaburwe rizoba orane kwata abakazi ubunda bamwe bargira amakagabo bakaza umubindi batarubona konka barumu nintekateke cyango n'ubutajunwa icyakabire kibire ho munonga no mururugwe bintu byenseki ebirukwaho umukazi nareba umushija maranguta kumara tobundi kuna kuko mukasusa ninga nagire inakikama nkabona ndijo wampwera mbene harimo mururugo butamarwa Gashaka Philip Marangirano Onesmus Ndianaba.